mo sule lante pak nanungan dio nakaran na puang matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Kadang na puang matua lata basa sia lata nanung lan atu yateria lalamai Roma pasal 90 misa angka 25 saya lako 32. Roma pasal 90 misa angka 25 saya lako 32. Apa dolo lata basa tu kadang na puang mai komita mas tambayang. Rampokan ni o puang matua daw suruga. Umbawai te dio nakatuan ki lami palempan ni karongkosan maondongan na dio nakadami ana menda di sulo katuang ki o puang mungkure sumanga pak kaboro nilako kami. Masambayang kami lan sangan na puang ki puang Yesus. Amin. Belanna nakurung nasang mo puang matua tama katang mak perangyan kumua anamintu i nakamasay na dipakondi na kuwa kamamasian na puang lakomintu taon na kamamasian na puang lakomintu taon na sulu solanasang tu di kamasaylan puang Yesus Kristus yaton na taon sang sabu kasiraratu na sang pulo na pa atun na bunga na kasirarian kapualan lili na lino den misa apa main dan dadilan atu la umpeng kilala itu jona kadadian na puang Yesu ba atu Natal tahun iya to tangia kami nomban kapua si turu tonoran kami nomban ulen duit papana ata na to mangada katandan tu dadi sangadina lan lumingkana kasirarian na sia kasiwalian na kasirampunan sorodadunna batu pira-pira tondok ana Jerman. Ya to nabongi la umpeng kilalai kadadian na puang Yesu. Ya tumintu surodadu patomalinna. Pada tasu lamai inan pembunianna anna sitamu solanasangi dio misa tanah lapang. Ana si sonda si taduan pak kamase batu hadiah si pa ulelian melo ondong pi ana si paningo-ningo solanasang ni inde mote nani payan kumua den atu ana iya tu tolino untamui atu si agan lanani umpapayan kamisaran lan pak kaboro lako padanna si alako walinna ana bu tu kasih kailoan sia kamarampasan silu solanasang tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ngoi anak budak tu Yahudi manoka umpatongan itu puang Yesus menda di Jerusalemana. Apa ia tu Rasul Paulus? Tontong bang umpakilala toma patongan di Roma kumua. Da anak kabiri itu tu Yahudi. Bilanna, ia tu kamamasemna puang matua di palulako ba tu di pak bengan lako mintu tahu. Ya tu puang matua tai ana bela tang tai na bela tang umpak bengan itu jodan kamatotoran bak tu ya tu puang matua tai ana bela tang umpalandai tu diona bak tu sunduni tu diona pangalu pak kamasianna apa iya tu katang mengkaulan atau Yahudi lamenda diduka ya misa bela daran kapua da anna pataru itau tu pena sia tanga makarana to Yahudi. Ya tu puang matua tontong bang mamase. Umben ni atu teme mintu tau la untarima itu dio na kadibaruyan ulendui ka mamasianna. Kalena puang lako tau dia tomai. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu kita mintu to unturu sia umpatongan puang Yesus. Tay mo antala umpama dawambang pena anta. Belan na iya tu kamaturu turuan ba tu kamamasian na puang matua di pak bengan lako mintu tau. Ya moto ana ulendui puang pena masalo. Ana pakinaki la umpasa dia itu atung latani untan dai melo itu kami saran sia kasi alamasianta dio olona puang matua. Amin. Tama sambayan. Kadami unada ikan ni lasi pakaboro lan mintu atu. Pamatoto kan opu ang pina masalo
la umpogau unan nungilan katuangki. Mangandokan ni siya malakukan ni okuang kumakamu lang pakaborokan ni lansangan na puang kipu kaisi. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua ta rangi solanasang lan atu yate. Tontong bangki palaku kumata subscribe ite kadan na puang matua siya tapa bagian ni. Ure sumanga puang tontong pasakiki solanasang.